geng-geng ni ke Bali, Indonesia. Selamat datang. Kita berurut dapat juga. So kita dah sampai ke Bandara Ngurah Rai. Yeay, kita orang dah sampai pun dekat Bali. Kalau korang nak tahu, inilah first time to travel as one family. Bila kita keluar je dari airport tadi, terus vibe dia lagi lain macam tau. Kita orang rasa macam nak terus venture, nak tengok apa ada dekat Bali ni. Terus hilang rasa penat naik flight tadi. Guys, ni bilik kita orang dekat Elitlia Villa. Pintu kayu ni menarik tau. Okay, korang tengok surrounding dia. Wow, this is really amazing. I'm not kidding bro. Look at that. Dia punya batu, lantai dia pakai batu. Sangat-sangat villa style. Okay, let's enter. Okay, untuk korang yang nak tahu, sebenarnya kita orang dah mess up kena room, tapi this is our Lingwi Hall. Look at this. So this is the kitchen area, the dining, and this is the living area. And then this is the so-called master bedroom for both of us. Korang tengok, dekat sini ada day bed yang boleh luar, tengok luar. Wall luar dia macam ada wall sikit lah. Ini menarik. Looking outside. Hi. So this is our bathroom area. Very clean. Tapi yang win dia ni guys, ada bathtub. Open concept. Dan that's the outside. Kita boleh nampak luar. Best. Of course lah ada blind kan. Sumpah aku cakap, Elitlia Villa ni antara tempat yang paling best kita orang pernah duduk. Unsur-unsur Bali dekat tempat ni memang nampak jelas sangat. Daripada ukiran kayu dia, lantai batu dia, bau aromaterapi kat sini pun memang menyebabkan kita rasa aman dan tenang sangat. Tempat ni lagi dekat dengan alam semula jadi, jauh dari tempat-tempat yang menjadi tarikan pelancong tu. Jujur aku cakap, tempat ni memang dicipta khas untuk orang-orang yang nak melarikan diri dari kesibukan dunia. Betul. Good morning daripada Elitlia Villa Ubud. Sekarang kita akan menjamu selera dengan breakfast hari ini. Wow. What are you having? Guys, malam ni kita main Uno. With the girls. 1 girl, 2 girls, 3 girls. I'm the only guy. Meanwhile, kita dengar lagu daripada Kanye West. Tak payah ada voice over. Kanye West. Villa ni memang best sangat. Kalau nak tahu, kat sini pun ada private swimming pool. Dekat sini dekat dengan nature. Buat kita bukan takat bercuti, tapi juga buat kita rasa macam recharge diri kita balik. Street lights flicker, but they don't feel like home.
falling deeper into memory. Terima kasih, Mas. Guess some things were never meant to. Dalam next episode, kita akan explore banyak tempat lagi dan juga banyak aktiviti yang buat kita dekat dengan Bali. Kalau nak tahu apa kita orang buat, jangan lupa tunggu part 2 tau. Tunggu. I'm lost in the night, chasing the moonlight, drowning in dreams where you're still by my side, but you're just a shadow.